The last stage. Let's celebrate this lady. Yes, muiritu mwega muno retwo Faith Kipyegon. Uyu ni mundu mwega uratucindeire thahabu. Ni mahenya mariku maya Njoroge? Ni ihenya ria mita 1,000 na 500. Hehi andu marakarite Faith akihurwo mbica nona nda yake nona ni ena kaundu kidogo Kūmuramura ni tondu ni hindi anegenetio na horo kirakari andu aingi muno akoretwo agia kana arakoretwo agia mwana this is a woman, a very strong willed woman. Andu manegenagio ni nda yake niki ini atekaga ati mbica atiagiriwe kira nguera humbira mukonyo akimera atiriri this is me, I'm a mother. Ni mutumia ugite kana na wina family agacoka mukugiro kwenyerwo ihenya ria mita 1,500 thĩ yothe okagemwe na tiria mbere maita mana ni tu mu celebrate bio Faith Kipyegon. Faith Kipyegon. Yes. Ate akosawa ni andu Kenya siri rangi wa besh no horo wa body shaming wara kariria andu ingi muno hindi andu merete kwana ta mangi mo body shame na congratulations Faith Kipyegon. Yes ni andu aria mekaga ati ta riu mundu akuruta mahitia niguo na ndakuwi na ndoi uhoro waku ta riu ukaigua ni ta kihu gigithie cira Zak Maina arenda tukamwe haria Juja acha Jaba makuta